Dobar dan želim i ovdje ću vam sada objasniti kako možete iskoristiti Stifurp za svoj financijski probitak. Dakle, dobrodošli na ovu prezentaciju i želim vam zaista da napravite veliki uspjeh sa Stifurpom. Moram li govoriti u kakvim vremenima živimo, da su vremena teških ekonomskih globalnih kriza, da kompanije otpuštaju svoje radnike bez obzira gdje živite, da više nema sigurnog posla kao to što je bilo kada sam ja bio mali, kada je čovjek odradio svoj životni vijek u jednoj firmi, zaradio mirovinu i uredno i proživio. Velike banke danas i tvrtke jednostavno propadaju, države su na rubu bankrota, vladini dugovi su strahovito veliki, priča se o propasti američke valute, eurovalute, dakle kužni smo jedino sa situacijom koja sigurno nije ugodna za život, koja je nestabilna i puna rizika i pitanja kakva će nam biti budućnost. Dobra vijest u svemu tome je da je moguće napraviti jednu stabilniju, da kažem, financijsku strukturu u svom životu koristeći pokretanje poslovanja od kuće, zato što industrija kućnog posla danas u ovakvoj klimi posebno eksplodira, ekspandira, jer sve više i više ljudi traže načina da dopune svoje prihode koje zarađuju na tradicionalne načine. I ovdje se fantastično utvara Stifurp, zato što je Stifurp jednostavno, da kažem, baziran na temeljima industrije mrežnog marketinga i direktne prodaje, koja u ovo vrijeme izlazi iz svojih nekakvih doba nepriznatosti. Dapače, danas sve više eksperata priznaje tu industriju koja je vrijedna preko 130 milijardi dolara godišnje, neki kažu i 200 milijardi godišnje, i koja raste eksplozivnim porastom, jer je u ovoj klimi nesigurnosti tradicionalnih, da kažem, zaposlenja jedna od najprihvatljivijih modela gdje čovjek može steći dodatne prihode. Pa nije li jednostavno pokazatelj to da milijarderi kupuju danas, dakle, MLM, dakle multilevel kompanije, jer vide da su one stabilne u ovim nestabilnim vremenima i ovo procjenjuju kao daleko bolju investiciju nego da investiraju u nekakve tradicionalne modele investiranja. Danas se procjenjuje da postoji oko 200 milijuna ljudi širom svijeta koji se aktivno bave mrežnim marketingom ili su aktivno uključeni u direktnu prodaju, dakle vode neki kućni posao svoje vrste, i sve više i više ljudi prepoznaju taj poslovni model kao nešto prihvatljivo čime mogu poboljšati i ustabiliti svoju financijsku, a i ostalu budućnost. Dakle, svi ti ljudi koji vode bilo kakav kućni posao, oni trebaju, posebno u eri danas interneta, trebaju marketinške alate koje su, da kažem, uvijek u vrhuncu potražnje onoga suvremenosti, trebaju edukaciju, trebaju trening kako da kvalitetno vode svoje poslovanje u današnjem vremenu koje jednostavno tehnološki i grabi velikim koracima natrag. Većina kompanija u mrežnom marketingu ne pruža svojim, da kažem, poslovnim partnerima takve alate, takvu edukaciju koju, ako žele, a nužno im je potrebno, inače moraju negdje se snaći, moraju ih plaćati vrlo skupe novce da bi mogli voditi svoj posao. I ovdje stupa na scenu Stifurp zato što po izuzetno povoljnim bagatelnim cijenama nude svim ljudima koji se bave kućnim poslovima tipa mrežnog marketinga ili direktne prodaje alate i trening koji su im potrebni da bi jednostavno svoj posao vodili na kvalitetan i uspješan način. Zanimljiva stvar koju ja nisam znao, vjerojatno niste znali ni vi, da za vrijeme zlatne groznice u Americi, kada je mnoštvo ljudi išlo tražiti zlato, nisu bili kopači zlata ti koji su zarađivali najviše novca, nisu bili mineri, rudari, oni koji su najviše zarađivali.
I slična situacija je i danas. Kao što su onda najviše zarađivali, dakle, prodavači alata, prodavači lopata, prodavači pijuka, prodavači edukacija, edukativnih, informativnih sredstava koji su upućivali kopače kako, gdje i šta da rade. Danas također nema razlike. Veliki novac se nalazi u onim kompanijama koji današnjim, da tako kažem, pod navodnicima kopačima zlata pružaju alate, trening i informacije koje oni trebaju da bi uspješno vodili svoj kućni posao. Stajforp daje generičke alate, trening i informacije koje svatko u multilevel industriji direktne prodaje treba da bi uspio u današnjem svijetu koje se vrlo brzo mijenja. Sa pravim alatima, treningima i informacijama možete uspjeti u bilo kojem poslovanju koje vodite od kuće, bilo kojem. Čak i ako mijenjate posao, uvijek ćete trebati kvalitetne alate i trening da bi mogli poslovanje svoje voditi. I vi sa Stajforp proizvodom možete pristupiti bilo kojem, da kažem, vlasniku kućnog posla, bez da će vas odbiti zato što već on ima svoj posao i ne treba mu ništa drugo. Ono što mu vi nudite je ono što mu je nužno, potrebno da bi svoj osnovni posao vodio na uspješniji način. I zbog toga se i kroz Stajforp može ekstra stvoriti pravi, trajni, rezidualni prihod za članove koji će promovirati Stajforp u desetljećima koji su ispred nas. Stajforp je jednostavno izgrađen na pravim temeljima. Osnivač Stajforpa, gospodin Nader Kazan, koji je preko 20 godina prisutan u industriji direktnog marketinga kao distributor, kao radnik, da tako kažem, i u toj industriji je postao milijunaš, već ima jednu tvrtku koja, da kažem, se bavi sa fizičkim proizvodima u sferi zdravlja i wellnessa i koja 3 godine već funkcionira bez greške. Jedna od najuspješnijih tvrtki u toj branši. Sada je pokrenuo Stajforp sa jednom misijom da jednostavno što većem broju ljudi omogući da na što lakši i pristupačniji način dođu do zarade. Ukoliko ste predupisani član Stajforpa, možete njegovu misiju pročitati unutra u svojoj back officeu kada se ulogirate sa lijeve strane. Pa sada ću reći par riječi o proizvodima Stajforpa zato što je to temelj svega. Da vidite zapravo šta jedan član Stajforpa dobiva kroz svoje članstvo. Dakle, sada sa proizvodima Stajforpa vi možete svoj kućni posao koji vodite već, ako ga imate, promovirati na jedan profesionalni način, kao profesionalac. A ono što je vrlo bitno, da sav taj set alata se može vrlo brzo jednostavno postaviti kroz svoju internetsku kancelariju. Dakle, vi možete na vrlo brz način, praktički u par minuta, postaviti svoje profesionalno izrađene internet stranice koje su povezane sa flash filmovima na kojima može biti generički govornik koji jednostavno uživo vašem posjetiocu govori. Na taj način dobivate živu stranicu gdje će vaš posjetioc puno rađe ostaviti svoje kontakt podatke nego na nekoj dosadnoj stranici kojih je pun internet. I naravno uz sve to imate kontakt menadžere, imate autorespondere, imate mnoštvo alata koje vam služe izvanredno da bi jednostavno čitavo svoje poslovanje unaprijedili na jedan potpuno novi način. Dakle, kako to funkcionira? U onom momentu kada postanete aktivni član, prvo ćete izabrati jednu od svojih predloženih internet stranica koje imate u sistemu. Izabrat ćete živog govornika koji će govoriti uživo, dakle došetati na vašu stranicu i vašem posjetiocu govoriti određenu poruku u svojih 10-5 sekundi. Možete dodati, ako hoćete, jedan prikladan flash film koji traje pola minute, minutu, koji će opet dati jednu živost, jednu dozu interesa pobuditi kod vašeg posjetioca, vaše stranice, i taj čovjek će puno rađe biti potaknut da ostavi svoje kontakt podatke jer će vidjeti iza svega jednu originalnost, jednu dozu profesionalnosti. Tada ćete imati svoju internetsku stranicu, link koji možete promovirati putem interneta širom svijeta. Dakle, ne morate imati web hosting, ne morate plaćati nikakve usluge web dizajna, ničega drugoga, imate sve što vam treba. Svi kontakti koji ostave svoje podatke na vašoj stranici pašće u vaš sistem,
gdje ćete imati jedan kontakt menadžer koji ih može, gdje na jedan uredan način vodite kartoteku o svim svojim poslovnim klijentima i možete, da kažem, uvijek imati uvida u tome kako koga treba kontaktirati sa čime. Sa druge strane imate autoresponder, dakle imate jedan program koji će svim vašim kontaktima unaprijed slati po određenom ritmu kojeg vi definirate e-mail poruke koje ste vi upisali u sistem. Dakle, vi ste sigurni da će vaši kontakti biti uredno kontaktirani sa pravim informacijama i da neće već sutra zaboraviti na kojoj su stranici bili. To je fantastičan set alata i vi sa Stifforpom imate mogućnost promovirati 3 nezavisna svoja posla koja vodite, koje nemaju veze jedan sa drugim. Znači možete imati 3 autorespondera, 3 stranice, sve po 3. Dakle, taj jednostavno alat možete vrlo lagano doseći kroz vašu poslovnu kancelariju, možete u realnom vremenu pratiti sve poslovne kontakte, možete provjeravati vaše zarade, možete transferirati vaše novce sa računa gdje god želite. Ono što je bitno, imat ćete jednu fantastičnu knjižnicu sa trening alatima. Dakle, ono što svima treba koji se bave kućnim online poslom je određeni trening edukacija. Kroz Stifforp sistem, osim ovih alata gdje ćete promovirati svoj posao koji vodite, vi dobijete trening, edukaciju od vrhunskih uspješnih ljudi koji znaju šta rade. Tako da, bez obzira imate ili nemate već sada neki kućni posao, na kraju krajeva Stifforp može postati vaš kućni posao, vi ćete ovdje imati zaokružen set alata i potrebnu edukaciju da već možda za godinu dana ćete biti poslovan čovjek, spreman se uhvatiti u bilo koji posao sa bilo kojom kompanijom jer ćete biti sposobni i znati kako, što i gdje napraviti. I sve to koliko vas košta vas manje od šalice jedne kave dnevno. Znači 35 centi američkih dnevno ili bolje rečeno $9,95 mjesečno sve ovo košta. Ovo je cijena koja je bagatelna, ja vam govorim to zato što sam dugo godina na internetu i znam koliko bi čovjek platio sve ove alate kada bi ih išao posebno kupovati. Samo autoresponder bi platili negdje između $25 do $50. Da ne govorimo o internet stranicama, da ne govorimo o dizajnu, o svemu kontakt menadžeru i svemu onome što dobivate kroz Stifforp. Znači jednostavno ako vam je to puno, malo povećajte pritisak u gumama automobila i na ušteđenom gorivu ćete dobiti potreban novac da si možete priuštiti $10 mjesečno i Stifforp sistem.